ya ne ya Mtimbana xikarhalo ku va na ka beef guys. So na mu twisa video clip yin'wana ya Mtimbana lawani okay ish loko munhu a ri ku recordeni ku fika vanhu va gongonda la sorry sweswo guys. So a na ha ri ku vuleni ku ri Mtimbani u pfuke namuntlha a drop clip laha a beefaku Gagash and Gagash na Mtimbana wa ri swin'we a 17 last weekend. So lexi ni hlamarisaka i ku i beef ya njhani mara swi ti komba yi nga ri leyiwani i beef ya just for entertainment. So ni ta mi twisanyana this clip ya Mtimbani lawani a beefaku Gagash and track full track a yi se dropiwa. Ni sure ku ri loko ya dropiwa full track ne swa humelela na K-Nice a tlula na 2 lines or 3 lines. Na swi tiva ku Mtimbani swa ti beef va swi rhandza ngopfu vanhu vo fana vo Mtimbani plus na hina laha ka channel swa beef ne hi lango swona. A ni na mi byela ku beef yi entertaining and beef at least ya pfuxa nyana music. So it's mhaka ya bad yale mhaka ya beef yi kahle ngopfu mhaka ya beef. So mu ni tlanganyana record leyiwani video clip leyiwani ya Mtimbani a ri ku beefeni ka Gagash. And hi nga rivali guys ku ri show ya yena yi sponsoriwa hi Swash Fashion kusuka la Giyani a section A a house number 206. Mi nga va kuma ka WhatsApp or mi nga va fonela kunene if mi la ku rhungeriwa swa ti-uniform everything swa mucato anything lexi mi lavaku ku xi mbala ka ti-special occasions va nga mi designela va tlhela va mi teka na ti-measurement. Tinambara ta vona hi teto na Gmail ya vona hi yona ya kwala Swash Fashion a Giyani. And loko mo va byela futhi ku ri tinambara ta n'wina kumbe ti-contact ta n'wina hi ti kumi ka Vuruvai I'm sure na discount loko wo kombela u nga yi kumi. So without wasting any of your time guys mo hi vhela hi ya mahlweni hi twa ku ri Mtimbani u ri yini hi Gagash Mtimbani. hlupha leswa malunga ti-lyrics no van'wani na vona xituti xa mehe loko ni vuya ni ta va ni ri na mayindinyana after loko ni khifiwile ya ma xidumbu lexi hello Mtimbani mali liya level swa ku ta ni ignore it's not going to work. Yena ndzi kele nchumu I can tell you 100%. Mali ni kona futa tlangeni. So loyi Gagash guys mi nga rivali ku ri Gagash u hakele Mtimbani ku ri a perform ka gig leyi ri kona leyi a ku ri na K-Nice. And then Mtimbani a tsandzeka ku humelela hi ti-reason ta yena leti na van'wana hi nga ti twa ngopfu mara u te yena a ri xibedhlele mara hi ti-reason to fana teto a nga ha kotangi ku performa Mtimbani or a nga ha kotangi ku fika le 17 le Pitori leniya. So last weekend Mtimbani a yi le Pitori a perform a pfala xikweleti xa yena lexi a nga yangi nkarhi lowu a ku ri na K-Nice leniya. So i Gagash lowana a ri ka phone obvious loko Gagash a vo munhu a nga fiki that day a ku kasi ku endleka yini. Then Mtimbani a ta na switori swa yena obvious Gagash na yena va dlini va exchange hi marito ka what we call ka WhatsApp. So i voice recording ya Gagash lewana. I like the fact ya ku Mtimbani u tirhise this voice note as an intro ka this track. I like that. Nga sungula swilo leswi nga ta ka nga hiti na swona. It's not even a threat but nga sungula swilo leswi nga ta ka nga hiti na swona. Swi le kule ngopfu na wena.
swi le kule ngopfu na wehe so i nga sunguli swilo leswi nga ta ka nga heti na swona ku laveka mali liya yi fe senda mali ya namuntlha na a wu deliveranga service i nge heti mali yi nga tirhanga swi kona sweswo se kombela ku senda mali fe ni hetini ni nge he vulavuli nakambe loko ku ri ku u lava nyimpi u ta yi kuma Zamlomo. ani Gagash u vulile ku ri loko a lava nyimpi a nga yi chavi so nyimpi leyiwani Mtimbani u yi tisile mara leyiwani nyimpi ya ku entertainer hi personal leyiwani ko va beef nyana leyi fanelaka ku entertainer vaseketeri so i mhaka ya kahle plus na Gagash u poste nyana after ku va Mtimbani a drop video leyiwani a posta laha ka page ra yena ka Facebook komba ku yini message wa Mtimbani wu fikile mara yena a nga swi tekangi hi personal lexi ni xi rhandzaka so I continue ni pass leswiwani swi hela fast na video xa ku a xi lehangi lexiwani xi komi ngo munhu ve ni tlanga kahle kahle Zamlomo, Gagash umlomo yasulu mlomo Jongara nga dabi tora king Zamlomo, Gagash umlomo yasulu mlomo Never a dabi tora king Zamlomo, Gagash umlomo yasulu mlomo Jongara nga dabi tora king Zamlomo, Gagash umlomo yasulu mlomo Never a dabi tora king Facebook and bully me Ningena hardware ni kumi soltepi ya pecha nomo walo Every day waraso number one in network Kusimlomo lei kulunga ku area niya Wi-Fi You so funny Unamlomo lei kulu brurunga ku bebuliwo karuri like shivend Make me understand Shute njanuri polisa kubo tsanzeka ku arresta milomo ya lei Wofita don't pasa kuringana na bibel Kusimlomo so very to be continued itayimela full track yina yitu mara ka full track mfana wa miwele bush I don't think va ta n'wi tshika ka full track swi nge tsandi va nga n'wi laheli mfana wa mina Kenai swi nge tsandi na n'wi tiva ku Mtimbani hayi ka swa ti beef swona ngopfu a swi rhandza ngopfu so if u nge se subscriber make sure ku ri wa subscriber u tlhela u khumbana notification bell ku ri u nga saleli ndzhaku loko ni uploada ti video and another thing guys ko beef ya Kenai na Mtimbani yi personal nyana that's one nga lava ngopfu ku hi vulavula ngopfu yona ka mavhiki lama nga hundza na swi tiva ku ri yona yi ri ku trending van'wani va text va ku hi lava ti updates hi leswi nga humelela hi Mtimbani na Kenai so mina ni ko a ku na lexi ni nga ta xi vula because un'wana na un'wana u hlamuseli site ra yena ka ti live ta vona va vi live hinkwavo ka Facebook mara Mtimbani u tlhele a posta video leyi nga explain site ra yena leya live leyi ni nga swi tivi ku why and Mtimbani u delete video leyi ni nge se ku a ni nga swi hleketi ku ri a nga sukela a delete ngoma leya hi ku ya hi mina ni ndzani ngoma a ni nga swi hleketi ku ri a nga delete video leya a ri live ka Facebook mara ni vona yi nga ri kona lawani mara ya Kenai yi kona mi nga yingisela site ra Kenai na ti recordings leti ti nga pohla letiya so na khensa guys ku va mi languteli namuntlha hi ta tlhela hi hlangana ka nkarhi lowu taka sweswiwani hi le ka 600 subscribers make sure guys ku ri ma subscriber kwalano ku nga ri khale hi ta va hi ri ka 1000 subscribers ni khensa seketeri wa n'wina guys ni khensa seketeri wa n'wina kusuka mbilwini nda make sure ku ri ti updates na review ya Makhandlele vanhu vo tavile ku checkseva ku yi wena wa nga review track ya Makhandlele so boha hi nghenela track ya Makhandlele guys ni make sure ku ri ya review wa Makhandlele because track ya Makhandlele ya Kenai leya very yo inga susa beef na ka Mtimbani very yo inga kwatisa Mtimbani ku ri kuza ku va na beef na nyaka na timhaka leti ya ta vo one man show na vo party ya misava mara beef leyi ni bule mina maybe 2 months or 3 months ago ni ku no man ku na beef lawani mara beef leyiwani a ni vo ku yi le xihundleni vanhu vo tala va nge se swi vona ku no ku na beef leyi le xihundleni mara sweswi swi tsakiseni beef yi humele handle mara problem ku yi personal xivalakulu a va lwi lyrically va nga pfalela leswi swi pfalela anti event mani mina swo pfalela ku mana nga host ku mana nga host ku n'wana right yo host event guys mara mo yimela full track
leyiwani yo bifa Gagashi hi ta kota ku yi reviewa na yo loko yi dropa swa humele K-Nice a va khumbiwi nyana ka track ya kona so na khensa guys ku va mi hi langutini tanko. Hello. ngopfu na wena swi le kule ngopfu na wena so hi nga sunguli swilo leswi nga ta ka nga heti na swona ku laveka mali liya yi fe senda mali ya namuntlha na a wu deliveranga service u nge heti mali yi nga tirhanga swi kona sweswo se kombela ku senda mali fe ni hetini ni nge hi vulavuli nakambe loko ku ri ku u lava nyimpi u ta yi kuma Zamlomo. Street saver. For real. Still